Mo no nantiin pagtanom niyo. Amo-amura. Bago natutag na ni BD, ni mabay ako ingaton bang uno. In magsud palong sinutok niyo, bangin pagbisaran na tumag-uuma. Please comment down below. Hambok ko masimpatikul pag nga natukas, naguhula ako sa dahitraan ni mga manusay. Welcome to! Matanin dayosin para sahan nila. Sabab, kakitaan sin doa mata na to, in kuyag iban kasanyangan sin mga kabataan manuntut ilmo mon mga pamanga ka-iskul-iskulan, doon na kauman yun. Masanyang inkabuyanan nila. Okay. Okay, limaya sila makapag-usaha, iban makapaghula, kahuhulaan yun. In ummul hambuok, kabuyanan nila, way na do kaing buat malaingkan amo na, in pag-uma. Labay din nga pag-uma, katukbalan nila in kaanakan nila, in tali anak nila, sin masanyang kabuhi. Sa hahambukad law, bigla na baliskwating katawat. In masanyang hula mataod-taw, kaya kantian sin hula masigpit bukon chato. Kaya nga tanyo bang uning pasalan? Oo, pasal sin pakbulo. Nag-igyawiin mga tao, lima yun. Apart sa babang di mabaya malapay sin bulo. Pasalin mga katutay manguran na to ako. Way nag-amo, away nagsulot, iban sin mga parimpunan sin government na to. Dahil nga sa babyan, naon, in masigpit, masakit, mapisa, pakbulo. Wayroon na hinang si mga katotay manguran na to hatukas, ang bukunin maglay na hula evacuation center, amon wala nila kyabyaksahan pagdidtoan aw paghulaan. Nahinang sa kiyahunitan sila nag-adapt sin environment din doon. Kung kamatanan, buko lahat kiyahunitan, sa tali-talion na to insigpit, maghula, hahula amuin, wala na to kasakupan, hahula, nakukumusgaw, hula amuin, amo pa ini kasakit, sin utok, iban ginhawa mo, sabab sin maglamu, iban sin mga tao, wala mo kiyabyaksahan. Luwa na, hula amuin, maanad na sadya ko, umangot-angot, sin katawangan sin kaywanan, amon di na ko kadihilan motivation, lumawag sin amon para kay mo, amon lumawag sin own way mo, asupaya amon kadihilan mo in kabataan, in kadihilan mo in kaanakan mo, sin matan para kanila. Amon hula, mag-anad kay mo kasigpitan na ko mabuhi isa-isa mo. Sa sabab sin nabiyaksin ako, pagdihilan na sadya sindo kayong tao. Limukay sila hakyaunan nila ito. Bang bihadi ininlukay sin unok kahula nila, bihat to rin sa kasigpitan kaya na naman nila hahula yaon. Sa kaino bukong pamarayaw hinhula nila, nakauna, wala sila nahinang, way sila nahinang mangbukon in sumandal sin sigpit ha evacuation area yaon. Doon man, kaya tayingukan nila na inot-inot na nalawain pagbuno, doon hakula nila tukas patikul. Sabab sin sakit iwan bisa, sin kaya na naman nila. Wala sila nagduwarwa, umatikat dumamag bisara, paparimpunan sin parinta. Asupaya papalikon sila, hahula, naghulaan nila na kauna. Amun hula, iaamot-amot nila. Amun hula, iaangan-angan nila. Alhamdulillah, way limukay, kaya tukbal ka nila, inkawayaan nila. Nagpaaw ng parinta operation, amo na yung pagtawawan balik barangay operation, na inmaksud, masupaya ikabalikin mga mano sa yaon, ang hula nila nakauna. Hawak to yaon, nagtulong-tulongin kataan sin mga parimpunan sin parinta, lamod din kay wanan agencies. Mashallah, katan sila yato, nagtawang-tawang sila katan na supaya paaunon nila yung kasadyahitran, lawaon nila inbak kasasyak pununuan. Doon na kayo nagdayo sindan, nagdihil sin kabuyanan, nagdihil sin mga donation, dinilan sila katan. Nagtawang-tawang yung katan, nagtulong-tulong supaya sila katawangan. Siyempre, diyan malawain, amo ka mga sarayaw-rayaw magtatawang kato. Amunin, vision great ni Beijing. Kaya ako nito to. Antas niya tiyukbalan, dihilan, sin atbasi. Supaya maadyat tukatan, di siya malingog sin mga mamumuhinga. Labay din nga pagsamasa, pagtulong-tulong sin katan, alhamdulillah. Diyayaw nila, inulayaw. Amunambo ka mga hula, kaya babtay sa land of terrorism. Amunan hula, patikon, sa sumakawa, inut-inut na bihaon,
Uno? Kaingatan nin hatian ini? Kaingatan ni bangunin kaya kasampay ni? Yarin subay taliun na to, isod na to palamutok na to. Bang hawak to, inhula pati kulan of terrorism. Inut-inut niya sa nalawa. Inalawa yung pagbuno din doon. Inhatian niya. Inut-inut da kuman. Tiyo-tiyo da kuman. Hangkasulat da kuman. Makawa na to na. Madawhat na to na. Ingkasadyahitran. Dendi hahula sulok. Dendi hahula patikul. Sambil hakatilinggal Philippines. May nang nakita nyo. Terrorism free.